I pozdrav svima ljudi, sa vama je Sekulić, a i tu je Head Admin Salvatore. Pozdrav svima. Sada ću vam pokazati malo interijer Lozetasa. Vidite, mnogo je fino odrađen. Kako vam kažem, na serveru neće imati mnogo mapa, kako vam ne bi lagalo. Kada priđete sefu, kucate sef info, ovdje ima materijali, droga, novac 0, inače ništa nema. Mi ćemo sada otići do crnog tržišta da kupimo sjeme i da vam pokažemo kako se sadi, ali na serveru ćete imati uvijek nešto da radite, kao što su bande mogu da sade drogu, a mafije mogu da švercaju mac. Sada ću vam pokazati za bande kako da sade drogu, jer je vrlo unikatan sistem, a u sljedećem klipu ću vam pokazati za mafije kako švercaju mac. I ljudi, ja ću sada ubrzati klip odavde do crnog tržišta, pa se vidimo. I ljudi, evo stigli smo kod crnog tržišta. Kao što vidite, ovdje se nalazi checkpoint za kupovinu materijala, droge i sjemenki. Da, kad hoćete da kupite, kucate get, imate da kucate get, imate mac, drugi seed. Mi ćemo sada kucati set i količinu, evo, 1000. A još to mi i sada ćemo otići do poljane za sađenje, a mi ćemo opet ubrzati video. I ljudi, evo stigli smo do Lozetasa. Sada ćemo otići da vam pokažemo poljanu za sađenje droge. Evo, kao što vidite, ovaj put poviše autoputa, ovdje možete saditi drogu. Ima još 2 lokacije za sađenje droge, ova i još 2. To ćemo predstaviti slike na kraju klipa, a mi ćemo sada predstaviti sistem torbe i pokazati kako se sadi.
Znači, sada isključit ćemo chat. Sada kucamo kako se ovo torba. Imate sadržaj torbe, imate da drogu ostavite, imate da uzmete ili ostavite materijale, imate da ostavite oružje i da ostavite oružje i da uzmete. Imate da bacite torbu, ali mi nećemo sada ništa. Kako sad i droga? Evo Drugs Plant. Drugs Plant. Evo, vidite sađenje u toku. Sada ćete vidjeti kako izgleda biljka. Ali ona nakon sat vremena se raste, nego morate da ostanete da čuvate vašu biljku, inače od nje neće ostati ništa ako neko sazna. Evo, ako ima nešto Salvatore da vam kaže. Što se tiče samo ove prezentacije sadnje marihuane za bande, znači postoje dvije bande na serveru, to je Los Zetas i Gypsy Joker, to su bajkeri. Što reče Sekulić, na serveru vam nikad neće biti dosadno zbog toga jer uvijek imate nešto da radite, nije kao na ostalim serverima. Pomenuje, bande će saditi drogu, a mafije će švercati mace, mafije će vam predstaviti u jednu od drugih prezentacija, server se otvara večeras u 8 sati, IP će biti u deskripciji, očekujemo vas sve, mod je vama unikatan, što reče on isto neće imati, slabo je mapa zbog lage, svi znamo u šta, kako će biti dobro, uglavnom. Ništa, to bi bilo to, pokazali smo vam sve i mislim da bi bilo to od ovog klipa. Pa čekamo vas noćas u 8 na ovom serveru da pružimo podršku vlasniku Dušanu i da dostignemo broj od 100 igrača. Pozdravljam!